Jesus nasondiho ay sokoriran sinunod daw kadagotong Jesus nasondiho kadagotong sondiho di Jesus. Kaya sanang kasabon kumadati din sanan. Kung sikaw tu katilong busta kakagod kapag yung paidot isuang got kay sisan sumbayang kasabon bay no? Kanaw misisa ta kapod isuang sambayang. Kinarahingan sundu isuang kerajaan sorga. Insan po dapat tilambus si haid mongon sikaw tumantadot sa kadungno. Kanoy haid kapag yung pay kagod mayad kay sisan sumbayang kasabon na bay no? May ni hay uhupay gisombo ilo no pot imbulayan dahay maya dila boros-boros no nga manahak dot panudukan di milo dahay sukudon isuang dot panunudan dahay kumadia. Tinasambayang dahay isuang ratuhan Yesus. Amen. San pa mo boros sukod asunong swabon kumadati din sanan pahingkuroh na tabar dati dat kaswabon na bay no ikalan sanan dot ongolidas toko ikalansanan nagid kangis po. So sa dan nagahiris ang papingnum mumbal na mangingis ke. Susuway matirid. Serius kasari mumang ko nando kangingis kasi kaswabo na bay na ke. Dat ano di pasandatan na manapap. Kaswabo na po bay na lumis matilot ay panambarasan dati. Nakura tu alumis kangku kakuaan na po nga karaitot aru lagi nawo. Ipagilitan dati at tumbayaan ako dat kumbal asaru tako dat kawaya iti kamayan dat aru lagi nawo. Isay na ko'y lad timpudan do haro po ipagilitan dati aru lagi nawo. Haro aru lagi nawo kadan do. Aritan na pula kamayan dat ginawo nga isuang paborosot bahasa Malaysia nga sakit hati. Hingga giati hati iti. Kaubasan ko dati nga, ay sakit hati saya. Sakit hati saya kahiti kang kabaigitan ki. Nga intangan no patit kumundat organ hati ako ni kahiti. Nga kaubasan dati sakit hati saya ka. Kurangi kapit kita dati sakit hati saya kad hiti tulo tutak gia hiti ki. Nga hiti nagi may mamusaraw. Hiti pamusarahan. Hiti ko hiti mamusarod di. Hiti. Ino pandit kamun kapit tangkayaw di nga. Tangkayaw buhati ki. Tangkayaw ko tangkawiyaw. Hitindod panangiwanan siriba tay kahitid suang panangisalom. Kaya ano pupusan lati kagang hilo no hit ko takad di. Tangkayaw hilo. No daruman no may pagano dit sample tok pasisip-sisipon lati kagang. Patah hati, sakit hati no pakago. Nababakot ginawo o gumuila ka mo na hati. Kainsanay na pula nga ay papakitad harati ka mo na kantakan na minamonsay datid harahit apuri manandat. Miya galid di.
tongkoyaw, tongkoyaw, tangkayaw kagyan dit kagumuan da dusun gi. Kombalakun na ko nga hiloranaw insan, kade kaling. Akan mo'y di akan nire. Jadi memilih na didit makan sini kadit kaling ya makan sini. Pono kisah di Takano, bah manalaw kasyo. Hodi, rapawon hodi. Kok kita kuno didit tangkayo manok, hati ayam. Ini lagi kakus. Ini lagi tongkawiyaw kasyo nga kagagangkod. Tongkawiyaw katiga dit dan liwan-liwan pagedit pamaret nga tongkawiyaw. Tongkawiyaw manok kasyo nga tok ay alumis pamaret ti kaling gi tongkawiyaw manok. Hati ayam. Jadi magisusuayot kalug ilugat ta mamaret ti lo nga iso indari bagi tongkawiyaw teko tangkayaw manang pipi kamon hati ayam. Tundundu, tundundu jantung. Jantung tundundu. Paru-paru. Oh, ba minsing ilo pati dusun na na. Paru-paru nuno. Paru-paru. Topos ka, topos. Paru-paru topos. Nuhi kamayandot isay do ko koy di tarip. Nuno tarip pamalayo. Nah, di kayo lam nuno tarip pamalayo oy. It sakiran po manok nga haray iradet ti diad abubulugo bo it warna nu warna di hoy. Unggu-unggu kari. Nga balabak kawo kan ako no kayo tapat kapi. Manto kan dad it missing ilad suang ngaranda suanggot tinanda kago lagi. Jadi ilo kamayandat ay ginawo or wall ginawo. Isinding dite no maya dot konsikahan production mantadi masmil tampinay masmil karay ti kamundat or wall ginawo. Okay. Oritan no po dilo kamundo or wall ginawo nga nunuh nangku ikarul lagi nawa no. Kasuabon na bay no, hari or wala ginawo. O limpah. Hompodo. Tok, kini nga sampin tamod ko. Ino pa itang sampin ni nga ioba sa mompilos. Mompilos sa manok, karabaw, kambing. Okay? Lusaw. Na. Jadi, kasuabon na bay no, nunuhi karul ginawo dati. Nui karul ginawo do kayo. Kada borso kasuabon bay no, kanihab nga arwol lagi nawo no. Ipamangkuit sang kanihab, minggu di gulo, di tulan di gulo, bakan it piro-piro na taon di nakatalib. Irihi karwol lagi nawo dati. Nuni karwol lagi nawo dati. Sayra na pod oretan lo kumundo arwol lagi nawo. Nga agumo na po. Ay agayo ho kanta kandat paparwol lagi nawo dati. Miagal ti tumugod. Ako root milo mo sa dati tumugod. Iti kamondot manindul lagi nawo nga. Ako ro nga kasindul lagi nawo dati. Ay agayo. Sayra na pod kamondot ako ro kasindul lagi nawo tako nga. Kamuyan na po amui agayo hot pangala iti rogon dati. Ako ro eh. Ako ro na mo kapiyo bo. Isuanggot mantakan na pa taraat lah. Isuanggo grup WhatsApp
Nununahi momon sa edad aro lagi nawo. Hara na po'y paposan no, harahi mo boras, ini tidak sesuai di gurup ka nga, nuno kano. Aro lagi nawo takad di. Eh, kamu pam ay agayo mi agalo pati tumugod. Ay agayo hot. It momon sa edatid aro lagi nawo. Akoro aro lagi nawo dok. Ay awayaan to ko. Iti kamundot aro lagi nawo nga sakit hati nga manutundot agayo tanganak molohing itinok nongkok gikang nokolotow nasukod manutun. Sakira na pod miagal ko ilo tanganak it apa kapanaw ikibiton nagi mangilak na pod aro lagi naw siya gi. Iya molohing may kapangibit tanak kosuay tuk mihad mo ti siya. Kamuno aro lagi naw siya di kakita diyan kinikibit tasuay. Kada boros sa kinikibit tasuay piyahit miagal ko dua tanak no. Tanak ko pagulo misusuhot mikid taon. Kibitan no hit tanak tahuri. Aro lagi naw di tanak kagulok ka kita dia mangibit dit tanak ko tahuri. Tampi na ipia daw. Kamundo ila piat ganganak ila ko pupuho nga karon nakapurimanan dot aro lagi naw. Dawlo naging dadit ang agagayo no sangin sikulon dad hilad sekolah darjah. Haro no hit agayon no karolon na ginaw diri. Okon pundod orikot nandolo komundot sintakara. Wah, iri no matindod mulay nandolo oro ginawo. Tu nasiwa ilumagi kawan-kawan. Okay? Ngagal do ko di laid. Korikot ako nandot itit alam dewasa. Nah, okon nagid agumu tamo ditit karuo lagi nawo. Pingkurod ako na purimanandot ginumayo. Mano pa ako guli-gulio om. Agumu karuo lagi nawo ko kataod hingga tagumu. Inang ko'y kataadan ko ikasinduol. Ang gisam mo doon do. Hingga tagumu. Idiya da nawayaan. Haranakod ko'y hadan na panawayaan no. Tay ko mitimbang-timbang. Tay ko lobi ko gumuit kataadan. Tay ko'y kasinduol. Nawayaan dati. Nga sakira piadot agumui kasinduol. Nga tumbayaan to ko dot sayra napagulyon to kakaguhi kasindualan hindi nga kadang-kadang kat kahangis ka kasarod ay nga dadaw na sumukod dagi bo ka harohit panginsasamod pamanda to mo dadaw di kinabosugo di dilay di di ka iti tanganak sakira ngon dati borosod iswanggot paisamokon dati iswang kakarohanian ila tanganak dati bahkan mungkin iyo kayo iati kombal to kay kapurimandot aru lagi nawo sayra ko kita hilomolahing dati itapa dati itina dati tampinay dati dot koposien diolo ako piyon tokit korohian da kinorohingan montok na pagati molohing iati imolohing mo iati ila tanganak ilo na po tanganak sakirat iswang dorohani nga korohian na po diolo sayrat ori kata hari sabat
nga hari ginawa diulod ay otood do kokito dati dot kokitom kopuriman dot songkorwaraga. Haro ti kamon songkorwaraga. Isi sa walay dumoy toko sambayang. Haro ti di. Kayo ko orahyan na ti di. Iyati no po dit ginumaya tako nagi sinumukod tako nagi nga orahyan tako dit moy sambayang nga intanwi hiri hinitapa no. Tanwi hiri hinitam itina no. Iya hino. Tampinay no na iri korohyan. Hari korohyan na ti di. Mantadi di tampinay moy dot agampot ti lokorohyan la tangana ko ti di. Iyo di na dagay mandati nga iso di hot cabaran dati pubay no. Saira dot kabanar di may sambayang nga nagi di may sambayang. Nagi antakan dit pabanaran na mangukab gereja son tagod-tagod tokod tok iti no kopi kuasa dorogon dot kantob nga di may sambayang kadati Kau kabay na gidi gereja nga mamiraw na di may sambayang pengkurta ko di papaharangay ta na di ti campaign kembali ke gereja back to church ako na ko back to school nga back to church jadi mahanta kada kago umbalay dat papatanduli iti kapurimanan dat tok lud da po may sambayang masaro ko pa di gulup ako no kailom harap po di bay na la hiri gereja mantad ko ang anaru hitiri kohon dati keluarga Christina Heri satu karusi hirit sampaping keluarga Rachel Gonsung hiri keluarga Samut Mira Kilau Podos hiri tiso keluarga Moinis nakurugya lo tu tongondo ngay ngaran patut toku sayda ngaran lagi hirid gugulu keluarga Tinih Nuria yodi nga dondo na podi milodi kamoyan dat hanya mimpi ta kapod dondo lah ikalan sanan dat haro pada kago kasiwatan da otan duli imya galide jadi isuang na pod karuhanian nga iyati tanganak dilaid otumbayan takod ila tanganak dati dondo nga haro dahi ko ginawaan di ulod ay inopohit keluarga di nga asampuro isiso ompung dot kapag yang pay rumikot may sambayang isiso karita segera sumakay karita mamanaw gakod insan na mamanaw gakod nga gumo na kaumpuang ka di bay na bo ila tanganak no kasumandak ka di ngay hari sabat tagi nga mangayon nagidi ngay tabuk manimbuko naging ngay tabuk mangaput-ngaput tagi ngay kirop mangiluning irino ngay kahambon di bay na bo ujung-ujung ngot pagulo ko kan magulo ko yo kan diti so tumano do kon patid online dat ako di kandad da may andad do kayo ka ilo nalok kantakan ngay timpubay no paingkukurot ako yati tu inong kolotaw molohing nuni karola ginawa intangan to kono pohom mantadi tokoro tanganak ikoilo karati nagid haro nagiti kapurimanan haro na ti karola ginawa ilo naging mamanaw haro ni karol ginawa dilo sayra karikatilo ganganak magisusuhay ni karol ginawa karikatidit para remaja para dewasa po oretan lo misisinta
iti komo na misisinta nga koruol ginawo. Uy, ikasindua, ikaruolan no pogi. Pengkuro. Aramai kami sinta. Hingga aramai misinta kamu. Misinta ka na po nga tok mimbulay ngay nandulot. Agumui mimbulay ginaw iswang ginaw wo. Manu kod iya no po nga pusahon. Mantad ka irihit pakianuan no. Arul ginaw no. Sayra kapuriman kod pusahon. Manu tokod iyati no hit intangan dit pasangan dati. Aka no pondo intangan kapiyo nga arul ginawo. Ya di mari. Ya di agum ni karul ginawo ki. Nga iri na bagay mga gasidit sumano ba. Mintang na tanakwago sway tanakwago no arul ginawo. Iyalah dia cantik lah. Kandas siya ki. Mintang na sumanak no tanakwago sway nga. Oh, arul ginawo titong akusay. Iyalah saya tidak handsome ka. Karikat nandalat iyati imololohing. Suway na kago karul ginawo. Mintang nalatanganak arul ginawo. Mintang nadit pipiharawon arul ginawo. Mintang kahaharan arul ginawo. Momusaraw na kukurumati suwab arul ginawo. Arul po ginaw handaman. Ilo nandahit kamuyandat iri nagi ipapasakit. Ino po it papasakit tahiri nga inagi it abantalan it sorohon nagi apo na rikot. Iri nagi papasakit ka. Kaubasan na pandad it kapiyon takilo karul ginaw nga sayrad iyati nakasukod. Haro nagi kasindualan dati right ka itit kahaharan. Harta benda. Hingga hara timpu-timpud ina pa kahaharani di nga milo borosandat patut ta iya at katarimo nga suway tulun da kano. Miyagali di nga karol ginawa gi. Ti kamo na kahaharan. Apanakaw no kahaharan no karol ginawa. Sayra dat molahing tako ikaruhang no nga karol ginawa. Pasal na pati mi karuhangam. Haro na po ikamundo karul ginawa gi. Hano-hano mo ni kita daw. Ang magisusuway na po hikarulon dati. Harohit mungkin dadi tampinay dinah na po awayaan nga. Ay karul. Ay si arul ginaw kawaya di doon. Wayaan. Nga boleh jadi di elda sainim na po nga sikit-sikit arul ginawa. Sarakara-kara arul ginawa. Ino pa ikarualan ni di nga magyagal. Harohi o binrualan haray amo. Miyagalag-alat. Miyagalag suhat bo. Okay? Harohit o binrahan no bo. Ikamundat o insirmaturahan di. O suhat ako nga mamuraha. O suhat mamura. Harohit muru turu naraha nga ikapuriman do orwol. Napatay matudi hito. Imamurimon do tarol di disiyad di. Dat ay tinan. Monay-ronay naraha nga. Ay, dari mana ini kad hirihit tunturo daw hat rahamonuro. Ina pandahi taburus di tampinay nga ina paparol ginaw nga monomod nagi timi karuhang mantad ko kaorohyan di karuhang nu tamodan nu di paparol ginaw siyo.
O kitoh nu nagid oruo lagi naw nga, "Oy mayaan ko nagi ko kitoh." Haro nagi kataadan nu diri, desairan isinu pa nga oruo lagi nawo. Iri ni taburo sid nga iadi gyari bogi, haro hikapitiad iho nga kumbalakuy la. Megalo poko haro nandit anu koy mayaan ikatagadano nga orohian ko kitad ino poit pasangan ti koy karuhang no di nga oinsok ko hari kapuasan ginaw diri bo. Nga iri ni gimaday tao sano nga man ko piyo. Ino padahi kaginawaan to ko nga iti napadat keluarga lebih pendeti ka mendapi karuhangan nga harada kataadan. Oruol ginawo ato kami tulak ko nilo. Haro no po. Hara kami karuhang kahitid. Ako balet oruol ginawo. Tay ko ako bal ko pitogod. Piro na taon. Apod taon. Ako bal. Kada borosad hapod taon. Hapod tadaw. Sanga daw. Sanga daw. Naging nga kumbali ka pitogod. Sanjam. Ay alayid ka pitogod. Hara na po sa minute. Milo no mitogod. Nga ilo na day ginoon nga dati wa ikaluwarga bahagia. Yun di mari. Ilot gaki-gaki o minan-minan. Hari karol ginawo. Lobi-lobi mo tilot gaki-gaki minan-minan. Kadang-kadang obing kaus ko piyo hilo yaw. Obin simburo ko, obin piago ko piyo hilot. Mololahing. Kada borsod iti tangomulok. Haro nagiit kamuyan da tangolundat. Iti na po mololahing. Ngando nga. Yan dadit. Akon ka mololahing mo. Kongonduan. Adi mo ngin sakila tangondo. Korikot no pod 40-an nga kiginawo dot it miuhang-uhang kago. Topot kari kongonduan. Jadi intatan kamad intabintabon net it umuri karuhang intangan po miririkot to po apat na hupod nga sumusuway no matudi i orohian kagud harahi po na kisinta-sinta kabot tangolun isa ni no kailo ya ko ni kaila to it 40-an ni kongonduan nga iswang pikaruhangan ilo nagiit atapot kapiad asaro mo sed iti no pikaruhangan nga haro kasindualan na ginawo. Haro dihit panakikirim-kirim hiri na ri mimbulay na dahit karula ginawod ipilitan dati mantadit arula ginawod diri mintalangan da ngay susuay kapikaus nando ananda kapisansod hiri na timpunan nga agumo mati sari talongan imulay ay haro nagiot pira-pirad ipagilitan dati da kombalot mangimbulay dot paingkuro na wayaan dit malahing daw kasindualan imaninduol kasinduol kaudipon iso man tadi malahing sakira na pod ikusay sumansala nga oinggorit no hitina ko ka itina sumansala nga kadit tambalutom oinggorit ni tapa ko mandi tina ko dilaid ka ko akito ta kono padilam kamuyan dat pondaron-daron ta kono dagyat iati ako nakawaya isay na koylod oso nang tamo di pikaruhangan suab-suab araw ni tawayaan ikaw mo nakalungong kadidan dusundat ay dadi dat asyon ritan kon ka ano ritan iyo kayo sumansalad di bo kon ni ko pasalot
haro kinontokon ko haro nakalungong ko haro na nimbulayan, iya ti isuman salad deh. Ih, saira na pod, aruh lagi nawah dati, kano taka panangkod, mamusus sidi kamoyondet ay karaton, sulian dati kosonongon. Ngkuro, iyo ho no pa'y tampinay, arul pa ginawa ko, karaton lawan karaton. Yun di ba? Iri, iri no hit kaboboyuhan takot sebagai tulun. Arat na po isyo, no kadati. Saya baik juga. Saya baik juga. Kalau orang baik sama saya. Asanong pa tulun dohom, iho nga asanong ako na kumatulun. Arat na pa tulun kumadoho, labirat ako kay tulun ni di ka. Iya dihit, iya di kau i katutukan dati. Iya di na hit kumandat kecenderungan dati sebagai tulun ng kadusa. Om, sayra na pod aru lagi nao dati. Aru lo paginaw no ki. Haran na pa'y tambalot nun. Sabar, sabar, sabar ka na nga. Akon lagi aru ginaw di. Haran na may pangyad di. Miyagal na dit aru la tinanta ko mo. Sakir na pod miyagal ko katampisal ko. Nakasumpak ko doon sa lopako. Gina renewal. Nga kanagi ditambalot nung sabar. Sabar, sabar. Akon lagi rumuli pakaw no di. Iya di. Kumbala kod insan dat momosikal di tanganak po di mo. Kagantungi basikal nga kotudo ko diri tana nga mangisa samod to dagi tambalut idi. Dat kita matu disid or walan tumado ngon lagi di bara saya sabar-sabar akon lagi tumoga do ginaw mo. Nga akon kopiyon dat or wal kopiyon da ginaw no kotoh kan lagi nga. Akon lagi oro ay sa napakayaan mo eh. Sabar-sabar kaninya akon lagi rumo lagi naw. Ngayon iyo. Jadi iya ti no penting nga ino pa kecenderungan tekan miagali katutukan tekan po nga karaton lawan karaton. Iya di no antakan ikasindualan iri no hirine ginaw bo. Tumbuk lawan tumbuk iya di. Man ko sindualan ko dit karuhang no. Iya nga adi. Yun do ko saya pun boleh begitu baka. Haro po nakikirim-kirim no. Iyo nga milo ko itindo ka. Kau mau kan no. Kau mau ka kan no mo tendagi mamarangkap madiri tid. Isuang no pod Roma 12 ayat 12. Hiti na paminaw boros nga megalti. Roma 12:12 padom 2. Ay, siyo, nasala inti dila ayat kulay. Ayat 21. Kada kau no kala kumad karaton nga alawo na dati karaton kumad kosonongon. Mana dati sorry sido ilod mantad hodi pod ayat 9 tu tulo na polo nga bilin dot pempasih isuang dalisi. Nga anuan kuno ploho dit ayat kadua na polo miso kada kau na kala mantad karaton nga alawo na dati karaton nombalan na ko pia dati la ayat tilo. Nombalan na ko pia sera kataguang iti kosindualan na ginawo o ruol ginawo. Ay, man polo kagya dihom alawon na ti karaton dat miyampay kosonongon ka. Nombalan to ko pia dati lo ki. Sekirad amu om sarhon na dati bayan kawaya ta kono pun kasindualan na ginawo. Tay ka karaton dat pawon sayan dat tulun kumadati
pususon to kono dati ginaud. Momon said karaton lawan karaton. Ngatok agat tumutilo oy. Agat bolo umang-umangan katulun pakudo ungkungkod di tay sitomod. Gina boros sa tulun kumadia it hinggoh dot mia galit miloh ko idad. Sumap bo. Nga kumada ada kano po. Uy, kau gorigit ti bo gorigitan to ko apanganakan nga miagal iso no pohot kanta kandilo nga osoro ko kaguhi ihawa. Lebih kurang miagalit diri bo. Hardly piad ino pohit nawayan di hawa nga akon ko it karulo ginawo. Kamuyan kuno pa di nga kadirogon. Akon ninangku ko boros sa pakinarahinganam akan nga akon nangku ko boros sa pakinarahingan nga amu do ko akan ngai o tua do hitid tua-tua di hitid taman ka. Kadid ihawa akon ko iyo di. Akan ngai no podahay nga iso puluho di ka. Jadi ihati nga iyo di iri ginaw dati bo. Sayra no pod megal ko umang-umangan ko nga hari ginaw no it popoiloh ko dad pengkuray otopot. Papatarang kod pengkuray otopot. Nga sayra iri ho imbulayan no mimbulayan nandulot pitagadan. Iya tim materi ka. Nakagwi karulo ginaw di nga napohit kailan no dihali di nga tulun da suway. Tulun da suway kailan no. Okon ko borosan ko iya galit tila. Buli jadid iya mi karuhang. Nga kinailan no po dihali di nga itulun da suway. Okon kay karuhang no. Iri nga kasindual mo tiyagi. Nga iri ni kamundat aga tumutilo oy. Right ko iti kamundat karaton da tulun mandati suliyay kosanungon. Ni ko sanang-sanang nga sakirad kanuh to ko nagimia gali di puji Tuhan. Puji Tuhan nga agat no mo ti oy. Tumbukan ko no pohom ade kad mimbulay mimbulay ni ade do hiri. Pahilon to ko nulo nga harakagutit nakuroh malo tu binorasat may na do kayo alawo ila karaton umad ko sanungon nakuroh tu miya galid di nunutamodon kangam padalo nga karaton lawan karaton miya galit titubat hari ororongo kud o itit miyagal ko itit nunu sakit pamalawan po nga sakit. O iti corona lah miyagal iti corona. Duin no pohit pangubat nga ilo isakit. Iya di kare. Sakit lawan sakit. Virus lawan virus. Iya di kabo. Suway ko iti corona nunu pohit panangod no po di sakit nga isakit. Inuman unsoyo mudipaid. Sakit lawan sakit. Hara nagiit ororongo kud miagalo kayo tu ikailad mangurut-ngurut. Akapuan no po tipuon kago. Akapuan no po nga tipuon kago mo nanduli. Yadi ka. Kumunda sakit lawan sakit otan duli. Iya dadi korohyan dati bo. Iya dihimil ini barulah puas hati kah. Kumbalo kun nako kita accident tanah rata temod
Alumis to mo di kininon, no kopi rubai luri, luri 10 tan. 10 tan jumpa 10 tan. Nunukan ko di, itim baru kopi pasas. Itim baru kopi pasas kopi yo ka. 10 tan lawan 10 tan. Okay? Sekiranya po di, 10 tan lawan kancil. Di kopi pasas. Kamano pa di nga. Ino pa di hit. Kejahatan lawan kejahatan. Kopi pasas. Sadat yun di. Iya dini gin kapurimanan to ko di iri dahit adil to saro nga pangunsuban na ko di dilo sapon to kono karaton kumad kosonongon ngano kurmalo tu main yun lo nuno tamo don may napod ori bawo miagal tapuy tapuy sapon dati tapuy o kono gid osan umbalay pagi tapuy ngon sapo waig tok kom asan saban mo tigya hoy iya di na ri lebih kurang iya di lah. Bah, om iso napakago kakuan dat nakuroh nangku tu ilo napot karaton nga sapon iti kosonongon. Sakiro megal ko oru lagi nawa dati. Naboras sa hiti dat iti na po oru lagi nawo nga oruol no bo. Sakit hati memang sakit karena disakiti oruol lagi nawo. Nga sakira na pod nasindualan ko ako mangampun nga oruol ko piyo hiri. Ya diri. Sekira na pod iati timpudon do. Harohit minanindo lagi nawa no. Mantad ka ano siya nampunan, pero na taon no orwal kasari ginawa timpudon do. Ko kita kasiyom orwal ginawa no. Ko kita kasiyom orwal ginawa. Pa ko kita kasaraw ko nagi nga orwal ginawa. Nakuro. Tu ako minangampun di siya. Jadi may napod orwal ginawa no ampunan. Kaswabo na ba na ampunan. Piro-piro taon no popopid isuang ginawa di kasindualan no kumadi siya. Kaswabo na ba na umbalay da mangampun. Ampunan kung napaisiyad di ka. Arul lagi na dati nasindualan nga alahid ko piyam orwol ko piyo kapurimanan did ay ano ampunan. Bo taon mungkin kisam kapatayon nga pairul lagi na no. Da sakira na dat ay ato ko man ampunay. Ilo nalo ko mo yan dat nakura tu alawon dati lo karaton kumakasonongon moy dat ino pa dahit kapurimanan no did oru lagi na nga aruhad ampakan. Ampunan no na pari nga ay ino pa'y kasindualan ikarualan no di nga kumuri na ri. Pian da kapi ay bo tulun to kabagati bo ay milod mitagak ko po ay sa ito di. Ampunan no piyay siya nga haran na pa'y ganit to iswang ginawa ki. No kadid lago di jay di bading. Akon ko watu pagalan no ginawa ko kay ita milod asindualan atapot di tulun to kay ti bo. Mila to kay asindualan. Asuhat na paginaw dati nga ampunan ta ko piye tulon haro nakasari ganit nga asalobi ko sa nangirid ampunan no ko ginawaan no sakiro po ginawaan dati buli jadi gisam ti kapatay nga iri ni kasindualan no nga sakiro na pod ampunan no pay mahamaha pon ko it ano ako magampon ako na po atumbayan umbalay gya umbalan miagal mi karuhang kapitagod ko no di nga hali piad isiyo kasala ampunay ni siyo yala
Saya minta maaf kanu. Ampakan na diri pitagadani dihom. Atau nendo, ya diri, ya diberi gi. Halipiad isiyo kasala nga. Iyalah saya minta maaf. Ujung-ujung isiyo nga. Iyalah saya pun minta maaf juga kah. Tana di itulah kau. Itulah kau kan gimana tuh di nga tokoy kuroyan na di. Ah iya. Nga iya di umbalan gia. Halipiad agayo hi kasindualan dati nga. Umbalanda kapilo komoyan dat hodid Roma 12 ayat 21. Alaw na dati karaton kumakasonongon. Iso pakapia pengalaman ko gisambot bot taon-taon na popopid ay kasindualan na ginawo. Nga sakira na pod isarakoro-koro megal ko iti pikaruhangan apuri manan ni mati dati. Haran na pait ano korohian di karuhang no popian no suang ginawo. Milam mo monsed iati na pa nga aratan na pati lang busisyo. Tay kay hari kaboboyhon siyad adati korohian. Adati otorimo. Aya. Ako na orohian nila karuhang ko iati. Kau kita kanda di karuhang nung iri ni tasaraw no di. Nga umbalay pagid hari kakurangan di siya hom tarimon dati. Ilo na kanto kalau mo kondisir. Iyo na kanto na utusit timoy panukup kana po hom. Tarimo na po dati rin ba? Asilid isa kasindualan. Ping kanay kadaw tit karulan na ginawa dati kumatulon na suway hari ko mbala minanindual dati ginawa ano na pariham wala pa rin pati lambos nga ampunan na po hom nga agat mo ti oy tok hingga di tagagan agat nga makiano to kunod panguhupan no kumakinorahingan may ina po kapuri manadidi nga awayan dati miyampay kagarason na ginawa haroy higay kaburosot ay paing kukuro andas no di sanang-sanang ako magampun ka. Yatih kapihi karulan ginawa ko andas did sanang-sanang ako magampun diya ka. Ay atapoti mo tigad harito digi. Ihati no pagati hom irinik pihulit-hulit ko tulun to kagya hariti kapurimanan dati. Nga atapot tagid ako ni ko oso nga magampun nga ako ni manda ko mangigit tarati dat ato ko milang mangampun. Buras pamalayo ilang nga nukalo. Tidak mudah mengampuni, bukan bermakna tidak boleh mengampuni. Ako niko sonong-sonong magampun da tulun, di mumusik kasalahan kumadati, nga akon ko mangigit tarati dat iati na po nga, tako na milang magampun, milo tako ato ko po kung lokalimpupusan nga orohian ako mangukab kagod isa ayat. Isuangat Amsal 27 ayat ke-3. Watuh na po nga agat. Paingka nagi kadaw ti pasir nga haron nagi at winagat daw. May kudio kayo uhotom hingga agat. Watu ko pasir. Sangkarong watu winagat na po nga hopodo kilo. Pasir sangkarong winagat na po nga hopodo kilo. Hingga agat iwatu ko ipasir. Ayo ko simbaro. Sangkarong watu winagat na po nga hopodo kilo. Sangkarong pasir winagat na po nga hopodo kilo. Hingga agat ipasir kay watu. Miagali
niaga liwinagat nga no kaditi. Lobi kagat iko duo-duo hidi ino pay lobi da agat tamantadet iwatu kay pasir nga oru lagi nao dati montok katulon da basug. Agat pe watu hopodo kilu, agat ti pasir hopodo kilu nga ino pay lobi det agat. Tetapi lebih berat mantad ko kedua-dua i watu hem i pasir nepo nga oru lagi nao dati montok katulon da basug. Nunu la basug. Oh, gumo mo tidi katutukan nila kamon da basog gila ay. Isa na po nga it akoy lo mamagatanggot tulun tapi tulun. Okay? Akoy lo dot mongon sikaw dot i kosonongon dot otorimo daw. Sekira na po nga dati po sa mukod isuang pikaruhangan ilo na po basog ilo nga it akoy lo mongon sikaw iya na po nga sawa daw. Okay? Tok cukup bagus ko no. Cukup sonong ko na sebagai sangulo na karuhang daw nga ay siya kayo lang mongon sikaw dia basog naman tir-tir di aparo kod magonsok ay siya mongon sikaw aparo kod mangingimburu ay mongon sikaw mamagampit tanganak ay mongon sikaw poposadiad nunu ingay karuhang no ay mongon sikaw isaw pensuang na di ka mo na basog irit di bagi basog akay lang mongon sikaw. Jadi puji Tuhan tu tumbayan ako insanan no pat iti pagilitan titi magi kokoruhang nga magi unsikaw kasari. Okay? No jadi sala makan di kaswabon nga tok tarimo kasi ti masakan no kagi no di salat dia di ay sala nga kaubasan dan ikakakawin dat di lagi ino pun di tongo hopot tahun kakawin ng hingga pa di kaboros nga umbalan nga mangulit lansat kago sigo kahit poboros ka tarimo kasi ti masakan no kaswabon ba no kagagang kagoy karuhang no piro no pod taon na tano korang utid di taupun sa kurang-kurang kat isuang ga sambayang kung si kolo karuhang ko tuminogonsok iati na tulun-tulun dat ay okon ko basug tu kapuriman to kadit i kantakan dat di alumis mo tiri eh osanongit nangawayaan mo konsiko ti masakan no baru hari ini kau rasakan bay no naging mongon sikaw ko kan naging di karuha nga naging di mongon sikaw tiyad di iso no pohot ay may pangalim pupusta ti pelajaran iso no pohot kapagalan dati dot inakamanang ket tinumaguang iti komondo karulan di ginawa nga Yesus sandiri. Sangkuroh nangko karulan da ginawa no sayra dat inapay kasalahan di nga akon ka iya sangano nga iya ot nakotarimo hidit kantakan. Nailan dati dat Yesus sendiri sinumambayangay ni siya milon na po ako da awayaan iti ka. Nga sakira na pod iti ni awayaan ko ang tagwangan ni. Iya di piadadi nga ay memang adil atopot ko piyo. Iya ti nakaduso. Nakaduso to ko. Iya ti it apatutut apatay. Ilo nakapatayon ko pilo po. Iya ti apatuto apatay.
ampakan nun dahi kaposian dati mantadi kapatayan ingkakan no hiriri no nga ino pa di no katarimo dit karulan da ginawa dati nga Yesus sendiri. Mantadi kinapatayan di siyo, iyati no pa di nga harodihot kasiwatan kagud mangaput ta kaposian. Tumanod no pa dit ay panambarasan da tangulun nga sayra no pa ay Yesus menghembuskan iminangampokot pinuhobo no ampakan pinuhobo nga ni gadi suhako ni suhako iti hitid panangid nuno tangkayaw ko mobokobo sinumuliwan waig ka ako pamilad papatapat kapiti nga narangaw ko nagila manto kay imulay kago papakito dat napakahit iwaig ka sinumuliwan di nga pinapakito dat ginawa na pa siya nga nababak kasindualan mo rito di ba ikarulan isiyahot ay minananggong di karulan da ginawa patuto pa nga yati nga ilo na pinakito isuot kapagalan kumadati dat agayo kopyo pinapointalang got isuang got Kisah 12 ayat 21 paingkuroh na ko kapagalan di Yesus sendiri dat iyati no po nga ay mangala iti karaton maya iti kasanongon bahkan nagisampiad isuang kapatayon napatay nga pinatilang busi di Yesus sila tumagwang iti karaton maya da kasanongon ato ko piya kagampot at yulo nga umbalan to kanod ipagilitan dati mungkin di ipagyang pinayan mikaruhang magyadi-yadi magyaputa-puta pusod kada po ngoy hambiwokon iya naging mikaruhang nga hagat no matiri nga ilo na dalat pinsing umbalan dati naritan hilad arwol ginawa dati nga arwol kapiyan darid ato ko no man ampakay ato ko no man ampunay dahiri agumo na kagatan da away an dati nga atumayaan to kod sayra no pod man to ko parikoto kumakinorohingan haro panguhupan di siyo tu isiyo no hilansanon dati isiyo nagiit kanuh dat manahakot sa kadung kumadati sayra dat parikoton to ko makiuhup to ko kumakinorohingan Magisusuay patapurimana Toririn mo gatos induan Kadabato haro ison dihon Haro son dihon No kitambalo Yesus kasasarit korongong moduli ay soko ira sinunod kadako Yesus luson bihon ano misisa to kad isong samayan kinarahingan asundo isong kerajaan sorga kasuabon diti nampakan na di dahay ti kay sisan dat sumbayang kasuabon konsikaw dat alumi sa piramutan kisam na limpupusan paingka nagiinay bulayan dahay nga sebagai sangulo na tulon di kaubasan o gumo kagaton dahay dat ay minsing umbala tumanod dit
panudukan nu nga tumbayan na hay manta da panguhupan nu maya da rusad nu nunu na pahit awayan dahay nga ikalan sanandat ay agampot da dahay kapiyentak di karohyan nu kanu nagihaid maganod kapagalan miagal di Yesus sendiri da tinumaguang kasindualan dat ginawo sayra dat ay isiyo kadaw nga tinumaguang nga giti duso-duso da pamagunan. Tadaw do bayno makiano kaguyahaid pangahakan kumadia hingga na po hawayaan rikoton tilambusan dahay nga pasimbayan alumi sa kendalanan dahay may des kasuabon da suwab kano kaguyahay kapagyampay isuang kaisisan dat sumbayang iti. Isuang gat kalidasan datinan may nahay anuay kapurimanan dit kanu dat mangonsikaw anuan kasari sa mga tatumaguang danuno pakantakan na kalidasan gisam buat iri na kadawhi papapuriman dahay da isa kaguhat ay teralan da pelayanan lisi kumadia. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, insan pod isuang kasiwatan iti nga mga sikaw ako kumad insanan makikinangaw dusun ministry hingga dat naka lambus ta kanahit panguhupan dati pagyuhupan dati maya dat derma mentok kepelayanan EMR teko it kamunta kepelayanan duay gidi gulo sayran po kakita to dikantakan di hilad sa borong o panangid Kuala Lumpur nga tokoy haroy kapya kaporlo isay na koy lo ato ka koy lom sayra dat haro nga hari kaporluan na kakitanan to ko muntak kit orohian dat manaha ko panguhupan kumad bencana banjir hilad Semenanjung harohit numan kupos Syekh dahilad manik da grup karikati panghupan dati maya da dharma mila dati perikoton kumad account dat mission dahilo may dat tako ilan ako kura kapuriman nga oring gori tatak kita kula iti komondo oluyudan tagakan do walay. Jadi haron po hit kelebihan dati harohit kapurimanan dat rohian manguhup mila datin porikoton ni panguhupan lumaya dit account da pinintalang gereja Pandamaran nuluyudan iki Pandamaran tokoy agat mo tila kadaw di lolon nawayaan bayno okon ko mondibut kago hiti dati di bayno gi pengkurap ya nga kapisanangan da pendalan dat ay buru-buruan tadaw do bayno intang-intangan dati lumang kada dat kodon sa lapakaw kapiruba takon nakagud kaswabon na swab hinako po